الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الرقد وتنفرج به الرقد والحوائج وتنال به الروائب والخواتم ويستسقى الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الرقد وتنفرج به الرقد وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وقل يا لخطاب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة ข้าพเจ้าอยู่ประกาศงอนๆเลยไปเอาว่ากล้ากำมันยิน على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والروائج والتنال กำตะลุลาตีไปโจกเลยยิน والخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والروائج وكل ما صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا وخليفة في أهل بيوتنا وخليفة في أهل مدرستنا آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب والروائج وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب والروائج وتنال به الروائج والخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائج والخواتم manin darajat Nabi kata wa ini وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد Rabbi ja'alni muqima shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il الهوائج وتنال به الروائج Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata العليم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائج والخواتم ويستسقى به الكريم Bismillah kan dulu. آله وصحبه في كل Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنال به Kena kaki le. Nak tai hai ke dia? Itu anak kabut duk lain nah. Ada anak kabut pi hana masalah. Yang penting urung ke tai hai pun semaya. Kenyera. Belulu. Ramka rau le. Ramka. Rau le. Nak lupa ye biu. Aduh tak dengar jin, pun dah pegang awak. Tiga bebe nai.
Kah buluh dekat klik orang yang naur mentu ke. Lo mentu tiga kali ke. Ikro ada Ibu dulu klik gero im gero tak gaya apa pun. Tuan. Dia lah. Tanya masjid ke manusia, kan izin tanya ke pegat oleh Allah Taala. Duk pegat. Aku pegang habar kita trip ni dekat kan jak hojak jak juh na pupu api lo. Pokok pak tha urang lo. Oh thi draw urang me yang ai hai. Me bina urang ai. Ilong ne. Dekat kelok-kelok luka. Jadi ilong ku pegang sabi bawahnya. Berangkat tahu aja kita yang dalam dunianya. Baik je ke je. Tanya ke pelahi lima ada urang. Ai bulu hai 700 ku plung ta. Ku yo hai te hawa di. Ate tu tha. I pegah hina oi ate ni oi pegah li ate tha botre bek wo long yak long roka. Idang li lo. Tayang le urang na sayang ka bulu ke mak ku. Sayang ku long ke mak ku ni sayang ke mak ku pati ka lejin. Iblis fikir kita yang benar lan neraka. Mai tanya kan tu coy iblis. Kan tu coy manusia apa tu coy iblis? Siapa buat? Yang roh rame tak thi. Malaikat. Tu coy manusia kan tu coy iblis. Yang tu coy Nabi Adam. Nabi Adam apa itu? Lain surga neraka. Ikan apa kata? Kata iblis apa kata Nabi Adam? Me kata Nabi Adam? Hawa sedap, lang surga ada sedap ke? Mira sedap ini hawa tempat yang lang neraka ke? Maikah yang sadar ke? Kaci jawab yang betul. Menyekah tujuan Nabi Adam, sedap Nabi Adam. Kibat Nabi Adam, ada kena awal lang surga. Nekeli Nabi Adam ba Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika ni. Berayu. Ngatruk sedepang Nabi Adam ka keunju roh nak purno ka ho. Ino me kaji kayang kaji awak kamalim ka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, long ka zalim, long ka salah, long ku lawan ma, long ku lawan ya, long ya Allah ku taubat. Ne sayang ke long ya Allah. Ne puruh long urang ibadat. Ne beri ilmu yang bermanfaat. Manya hana tuang long ya Allah. Katente long ason neraka. Nabi ya Allah. Be'had long dalam neraka. Nabi ya Allah. Butruk long dalam syurga. Butabah long ya Allah. Bak long mitia ilmu agama. Kajak berangkaho nya natanyan kaingan. Nabi Adam awak tekah le geduk lang dunia yo, gemengadu ba Allah. Getayang ya Allah long ki banjara aku alam nang syurga. Getron Jibril kena dunia dia purno Nabi Adam. Yang kedua yang kah baca. Nalang Quran. Yang menanti awak kah mandu mateka susah baca doa yan. Wateka susah hati kai sah menoi sah mendih lejin. Puta lawan mat. Igak nyan beno kan gak nyan lawan lagi kah buluh kelawan lu. Kan kah ke? Jin tukang lawan ke? Orangnya nak kelawan dah. Han, karena kapule. Wate ka susah hati tajak berangkahonya itanya kong galam tente no. Nyo orangnya kakli kah na urang petengah. Menye mate urangnya mandum saw petengah. Anak kang yang lai kah piatan nyo ide hayo. Abih mode nuru. Ro ba urang kai cok le kape putamong lang Kristen. Wa cok le long ku puo kono ku pubeul ku bibui. Karena sayang teku urang. Ilang betul-betul je pokok sayang ke kak. Cara aku kon. Nya cara dia dua de. Nya taboh mak taboh ya dia dua de. Mak kah ngemak longnya dia abang. Ya dia abang. Kan mangko puti ku uruh kak. Lang Quran Allah Taala gebaga. Innamal mu'minuna ikhwah. Tabi-tabi urang beriman. Gayu sayang-sayang. Gayu petimang-petimang. Masalah dro kahana kak buat orangnya hana bupu. Sabaikah kajaminan roh ketemu syurga? Nah, kau jamin kah ketemu syurga? Nah, kau jamin kah ketemu syurga? Nah, roh kah bukan syurga? Mana Pak Tamam?
Kah nyo meno jo ku tayang dekat ru. Monya tekedi kah na jaminan taman syurga. Sawai urun jaminan ka perempuan ngelong ga ilung kuno ya jamin ro ku ti. Nyo tengok komite syurga na ku horo tamang. Ikah na jaminan taman syurga. Kah? Mai kah? Mau buku ti na? Kata tak kaya anda. Igatnyan kana jaminan taman syurga. Ka depan hungji. Pai ku bah hungji la ka depan. Horo te ka dama ro bom. Soalnya, kan kukulin juga. Tetapi ingat, long hana trip li meninggal long. Urunya meninggal. Ba ada di kamar tampaknya ngomong ke. Nyoronyo pelajaran paling berharga ke kak. Di saat tinggal na masalah yang sama lagi masalah kak. Kiban cara kata ngani hamba Allah. Niatanya hana sayang komat Nabi Muhammad kesayang oleh Allah. Han, fikir begak god ada orang tua. Nyo yatim piatu. Gena klik gena hei mak ke ikah nama kementerian je ka hei. Mak ni cok lo. Ikan tak hei mak kena drop mak ke. Ci fikir le bego. Be atena gop sayang ke katanya tak bedah tak lawan. Nanti hai cuang lele udang kata begah gop berokai. Ang hati susah hati nyan baca. Oh hana le telang daya hati yang karayu te hom kata ja. Wate hana jalan keluar baca doa yang. Siapa ci gena kadru. Nah nyong kok kubi doa yang ka. Rabbana Zalamna anfusana. Jadi ramai-ramai. Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini syarat kita. Nak tadi. Tapi itu mendoa kita. Maka mandum-mandum tayang perle rahman Allah. Man la yarham la yurham nabi nabi. Urang na sayang ke gop na sayang urang ni Allah. Ilong dum ko pa be hote oronyo ko ka kati khanoro ko prehga. Na pagah le abang muklang, pagah le ya ko ilong ka kumaya hong ganyan. Tabai lo na le ya dro ko tayang bagian na tuang ro na long kana ro tuang abia ke ba. Padahal lo ja ugle awak nyo abang-abang dro ke ino dayah tengah hikrija pa igli balampu sawi. Rencana ti ka kuno ugle. Kabuno kaku pre. Tapi hana jadi kowe nyo kamalam gimana na ilang hana tak jalan le. Karugo go boleh pai le. Tapi hana masalah hana rugo. Hana rugo karena bagon lung ronyo tunang bu. Merumpa ngaumat Nabi Muhammad yang cita-cita tamu surga. Menyelung ku temungan kah? Kah tamu surga? Ilung ku tamu surga ni. Gara-gara aku mengan ngau dak tamu lan surga. Kan menanji lang doanya ayo ke menjanji oleh Allah. Baik barang-barang kau nak kacau kesimpulan. Dia gila. Dia babi. Kami bismillah. Tenang kita. Oh? Razik, Muhammad Razik. Beres kau nang. Kenapa ya ada balik le nang ka? Walidain, boys. Walidain. Muhammad Razik Al-Walidain. Rezeki kedua orang tua. Draw kenyo rezeki mak rezeki ya. Bejek kana yang gi incar mang ni alang surga. Nan kagebuh rezeki waladain. Muhammad rezeki waladain. Orang yang Muhammad itu nama Rasulullah. Rezeki waladain, rezeki bagi kedua orang tuanya. Hai memangnya tanya mana? Rezeki mak rezeki ya. Orang mandung keluarga kemendoa Allah dan berkebiannya. Bagan ngat nangon ngelang dunya. Kah nak apa ka baga? Ayat Quran ka fai. Tapi kalawan ka Quran. Yang ko bodoh kana dengan ron. Ega enju leploh mata boh juga ye. Nyai ron pa ma phai la. Ega nyen leploh bono tengah aja-ajangan lo. Kebahagiaan nak baca ke lo. Sebenarnya kita orang-orang hebat. Hanya setan yang terlaknat yang ingin menyesatkan manusia. Sebenarnya makhluk yang paling mulia adalah manusia. Manusia yang paling mulia yang kepada Allah, makhluk yang mulia manusia.
Tetapi manusia itu tidak jadi mulia, akan terjebak dalam kehinaan. Summa radatnahu ila asfala safilin, ni perkali Allah. Manusia sebetulnya mulia. Wate hai tim pakai akai, hai tim pakai ati, gepetren gelah oleh Allah, hantun ngelumo. Tanya urang lah. Ya. Urang neo. Putih tren gelah sampai ngamin dah. Yang kangkan biasan. Kau deh. Ya, tu semayang teman-teman masjid. Kau selesai apa kah? Bubar. Ya. Kau deh. Ui. Yang mana teman-teman masjid tadi.